Khur nakaslem jong Nongsan Hima. Nongïalehkai jong Khur School of Martial Arts, but Revelation Mixed Martial Arts. Kelalaban penpayo ke jeng tebet hakalimpung yakura. Bala penilong nakadasbi Mixed Martial Arts haka khalai terek urumpang ha Guwahati Assam. Takaba kilalaban Khur diutli kita kemakser ba santli kita kemarupa. Kibila Khur ya kata kemakser haka jujitsu nogi kilang usambor milingdo badu pensingan bare. Kadba ya kata kemarupa la Khur do welfare nang klau. Kiwebat ginang job kibla Khur ya kata kemakser haka kiwan ring fight kilang 5-star bare milam kupar marwen jo pajo nok tudu baru sangi uban boy. Kadba ya kata kemarupa haka kiwan ring fight kilang udania lam lem ngap ubedaya helpung welfare nang klau badu jiwa sareng. Anak baik. Dia itu baik support baik. 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 Baik pamit. Pun baik ni dulu. Ambil. Masuk. Good ah. Ambil. Masuk. Good. Ambil lah. Press back.